Siruye Thumbung Dawiro Sa Siruye ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ indigenous people ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯑꯐꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯄꯥꯗꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ Siruye Thumbung Dawiro Sa Siruye Watil Kaula me Golyame Watil Kaula Watil ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯋꯥꯔꯗ ꯌꯧꯔꯦꯀꯣ ꯇꯋꯥꯔ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯎꯅꯖꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤ.ꯀꯦ ꯃꯣꯇꯦꯁ ꯃꯔꯤꯡ ꯈꯨꯟꯅ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯅꯤ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯀꯣ ꯂꯝꯂꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯆꯤꯡꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯆꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯤꯌꯔ ꯕꯥꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ 21ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2025ꯀꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ इंटरव्यू अमदा अखोई कल्चरल शो तौब लाक्चबनी तौग्रब्रा तौग्रे डेट क्यादा डेट ngarang 22 दा ओके ओके आई मखा म हंगगे को होय मिंग त हाबियो आई मिंगना मोरांगफुन खुन्ना लमलों खुलेन अददगिनी ओके ओके हाबियो मि आई मिंगना दांगसाव अंक्लों खुन्ना लमलों खुलेन दगिनी ओके लमलों आकने को इबागे हाबियो आई मिंगना दांगसाव किंगसन लमलों खुलेन दगिनी इबा सही क्या सुरोगे सही हुमफु हुमथोय सुरे ओके मफम सिदे सिरो लिली काबसे क्या कारगे हाना ए हाना अनिर कार अखिना अहुमलक सुरे को अदो अहुमलक सुबसिदा ख्वाइदि वाबसि करम ओइगी खोइदे वाबसि अंगम बकाबदिना खोइदे वाय अहुमलक काबसिदा को हाना काबखिदना वाब्रा ngasiना वाब्रा हाबा ay ngasina hena वाय करिगिनो हाना रखबगे हा पागे हाबियो आइजिदि मोरंग इनकवे लमलों खुलेन दगी को ओके सही क्या सुबिरगे आई सही यांखई हुमफु सुरे हाना क्या काबिरगे सुका गादरी हान बोगो वाब्रा वादे खोइदि अस ग्राट्स अदो आइसे यम नुवाय सुमायना कोई मरिंगी पासिंग अदि सिनाउसिंग थेनबसिदा को अदुम कोइगी अक्तंग ngसाइगी सिरोलिली फेस्टिवल सिगे मरि लेना कोइगी कल्चरल प्रोग्राम कोइगी मरिंग नाट की ओबके आमसु उत्पी हाबसे मसि ताजबुदि यम नुवाय हातारे को अदो सिगी रास थेजगी को जान हंजगे जादो सिगी कोइगी सिरोलिली फेस्टिवल सिदा कोइ मरिंगी ओइबा कोइगी कल्चरल प्रोग्राम अमा हातारे को सिगी हापगी कने पाउसे करम हाइना फाउनरगा लाखिबनो अखोइना मसिदा लाखपगी इनविटेशन अखोइदा फंगबसिदी मसी मखोइगी सिरोई लिली फेस्टिवल असिबु
organize tauba organizer singa ekoi gi MSU Maring Student Organization ko makhoina ekoi da invite tawrakpagi ekoi madugi lakpa ngamani mamang da so sigi program si yaw ki bele ro ba adubu yaudi yawe adu erega su ekoi gi nat ki oiba culture gi presentation pibdi asina han bo oiba okay sumaina Siroi Lili state ki thak da pang thoi ba ko Siroi Lili festival sida ekoi gi ipa khoi gi culture gi oiba kai gu makhal uthok ba sa masina ekoi gi kano se Manipur da leriba nuksi jana na leiba sa masi kadai phoda ekoi gi Maring jati yamna sigi program si utkibna kadai phoda pusin mangam ngane khandige ekoi da khali Manipur da indigenous people oina maitai naga aduga kuki ana ekoi khatna chainaraga leiba si khwai dagi phattaba chawkhatpada apanba piba potni haibase ekoi khangminna si haibase haininge aduna leihaugadoriba panhaugadoriba icha isu mayamgi haktakta peaceful Manipur ama oina panba haibase ekoina khanjai aduna future da peaceful coexistence ama oina hingsunu haibase isor gi thaujal ni si haibase haininge thagatsari ipa ado aroibada ko Siroi Lili festival sida enjoy to lakpoina Manipur gi praja mayam sing sida Siroi Lili festival lakpoga mari lena na mayam da message amtang pibiyo ahan mayam da pining ba message haibabu Siroi Lili festival asiga mari leina na ngasi ekoi gi pick of the Siroi masida yauraga yengba kanda ekoi bu sembi ba mapu isona asuk ki matik magi khusem apabasi sembire Isor gi khusem makhada leiba jati bijati khaidana aikoi si khudeng mak na nungsi janana sauning ba kayamuk leiraga su madu pauthokpa thadokpa haibadu aikoi wakhanda khanminnaraga aikoi gi peaceful Manipur puraksi haibada aikoi khudeng mak na isorda parna tawminnasi mapuda thauni si haibasi hairaga Manipur da leiba parja khudeng makta ngasi Pik asi da karaga ekoina masigi message si Manipur mi khuding makta pijaning yam nungai ipa ko ipa khoi thengna dana sumaina sigi mafam sida thengna dana ko gi mayam da so message ma pibi ba ngam khai le dana thagatsari thank you Karame khomsal ruame Karame Dạ con